Sema haleluya. Haleluya. Yeme. Dau. High five. Hazoba harimo Nyangese umukozi w'Imana Jantonde there will be there umukozi w'Imana kodi Jantonde hazoba harimo undi muhungu uva uturutse Kigali simpamenye izina rye ariko hazoba harimo Nayifite Nyandogwa Nyandogwa TV Nyandogwa shuti bavandimwe there will be there guest ministries harama ministeri tuzoba dufite Gisubizo ministry branch there will be the ministry called Ebenezer iyobowe na representative called Unva Fabrice. Shalom dimukabure don't miss Those who will be late uzitonda kandi udafite bring doors welcome uzokereza azozane mama wiwe Tangi. Mbego ishuna no duhaye kunagira neza. Dawi iramza amaguru mfate. kunagira Iramza amaguru. sanara buza mazina namwita mbegu kunagira neza buza mazina namwita Shalom shalom nshuti bavandimwe tunejejwe no kubatumira mu giterane kizabejo Stop. Shalom. We invite you. We have a crusade. mu gitaramo kizaba ejo ku itariki 5 It will be the date. It is 5. kizabera Imbarara It will take place in Imbarara City. nejo ku cyumweru It is on Sunday. kizotangira saa 8 It will start at 2. kizaba kirimo abavuga butumwa batandukanye There is preachers which are abaririmbyi batandukanye singers, abacuranzi batandukanye pianists. mu ncamake ese abo baririmbyi ni bande Those singers there. nabo ngiye kukubwira tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Senga Patrick. We have there a singer called Bisenga Patrick. tuzaba turi kumwe na Gisubizo Freddy. We shall be with Gisubizo Freddy from Rwanda. abacuranzi Pianistas. tuzoba turi kumwe n'umucuranzi mwemera ku isi ni Daudi Bugingo. There will be there a pianist called there Alexi and Mbonere. ejo hazoba hari abavuga butumwa muzi. There will be preachers that you know. umuvuga butumwa twemera ngo ni Jire. Evangelist. Ejo n'amatariki angahe yake? Ejo itariki 5. Ejo ku cyumweru itariki 5. Thank you. Ejo ku cyumweru itariki 5 dufite umunsi wo kuramya no guhimbaza bukira. Vuga ngo bukira wa. Bukira. Evening. Ejo tuzoramya Imana guhera saa 8 gutya zuzuye muri Horebu. We have to Worship. praise and worship starting to Saa 8 umuntu wese hazoba hari abakozi b'Imana batandukanye. Mu itorero ry'umushumba rwa Kabuba in the church of ariko umushumba rwa Kabuba umukozi umugaragu w'Imana. Ejo iryo torero riri Gatete hariya ku ikanisa riri Gatete. that church kuri Shama is beside the Shama. Munsi ya Nim Hotel. Hepfo ya Nim Hotel niho riri. Up there is a hotel called Nim Hotel. Nim Hotel. Umuntu wese Everyone udafite ikirato with no shoes, udafite ukuguru with no legs, azoconga igiti. trees. Azoconga igiti aze azumva Imana. Tuzoramya And worship. tuzoramya
we are going to worship. Zoba ndi kumwe na Ngabire uyu mugabo mwamubona hano umuvuga butumwa is the preacher. umuvuga butumwa hazoba harimo Jire Evangeliste Jire kuva na Kivale from Nyakivale. hazoba hariho umugaragu w'Imana uvuye Ryantonde nibagize narye Gurware azoba arimo na ministeri Ebeneza vuga ngo wait. vuga ngo Ebene Go slow. There will be there evangelist called Jiri. Another one from Janton. Called another one undi Janton. no abo ngabo ubundi so turi kumwe na korale Ebeneza ministeri Another one. Another guest. n'izindi korale zitandukanye Ebeneza ministry. hazoba ibintu tuzoramya Imana muzumva ijambo ry'Imana muzokira hazokugwa amahitaji atandukanye hari nabi turatumiye hariho murengera hariho undi bita Ufombiri Iranzi none turabatumiye ntimukabure nejo saa 8 ni hariya kuri Rehorebu ku rusengero rw'umushumba rwa Kabubu ntimukabure. I love you so much tuzobona nejo murakoze. Amen.